A ver, as vistas desde aquí, desde o alto. Vai eucaliptos. E aí toda a serra. Paradita a comer aos como 6 kilómetros. Por aí praditos. Aí o Barbanza. Aquí fonte para beber. As vistas do si abrimos a ter que ir para ali, para a parte dali. Bueno, este tramito que imos por aquí é peligroso e un pouco a aventura. Non sabemos se hai rutas e non, pero aquí estamos un pouco explorando por onde é, polo barranco, porque non está a ruta ben marcada. A ver, aquí está ese árbol aí atravesado con eses brotecitos e vamos a baixar por aquí. Aí está o muiño. Bueno, aquí está a famosa fervenza, que non leva moita agua neste momento, verdad? Pero é profunda, Vamos a baixar por aquí.